Amahoro y'Imana abateze amatwi ibiganiro byacu ni ya masaha tuba tubazaniyemo amakuru y'ama ekipe yanyu. Kuri uyu munsi tubazaniye amakuru ya ekipe ya APR, nubwo rwose aya makuru atari meza cyane turapfa kuba twayababwira mube namwe mwayamenya. Kuri uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko umusore Clement ukinira muri defense ikipe ya APR ari kuvugisha abantu benshi ku rwego ruhambaye, ku rwego rukomeye. Ibinyamakuru byose hari muri Sudani ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye mu Rwanda ndetse n'ahandi, bari kugenda bafata amakaramu bakandika bati uyu musore yamaze kuba yasinyira ekipe ya Al Hilal. Rwose ikipe yo muri Al Hilal yo muri Sudani, dore ko isigaye ikinira shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru ije iri gusohoka ubu ngubu iri gutwika rwose, nawe niyo waba wayikoraho ikiganiro ushobora kubona views nyinshi cyane zihambaye. Uyu musore Clement ubu ngubu tuvugana agiye gukina umukino wa ekipe ya AS Muhanga, amaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ekipe ya Al Hilal kuri miliyoni 40 z'amanyarwanda. Yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano wa ekipe ya Al Hilal. Ni benshi bakunda kwicwa n'aya makosa cyane cyane ku bakinnyi bakina hano mu Rwanda. N'abakinnyi benshi bagiye bakora aya makosa bikarangira rwose bitatwaye nabi kandi batabashije no kubona n'ayo makipe bagiye kuba basinyira. Harimo abakinnyi nk'aba Aziz Basane ndetse n'aba Richard ndetse n'abandi bakinnyi, harimo umukinnyi Faringanye wa Rayon Sports. Uyu Clement nawe aje kuba yabikora, ariko nizere ko bitari buze guhungabanya imyitwarire ye, iri buze kuba yahura nayo mu kibuga ku isaha y'isa 12:30 ubwo ikipe ya APR iraba ihura na ikipe ya AS Muhanga hariya Kigali Pele Stadium. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, kandi namwe mutari mwakanda subscribe mube mwakanda subscribe kabisa, kugira ngo tube twazamura channel yanyu, mube mwazajya mubona amakuru meza cyane nk'aya ya transfer ziba ziri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mugire Pasika nziza cyane.